mushie dina bergo turora metaboine ya Githima TV kugerera Pang na Signet. We are all there trying to reach you, trying to give you the best. Mwathani murathi menyiterani ithu hawo utuko wa muthi tutindike ginya haria tugukinyia. Thank you Betty. Asante sana na once again karibu sana. Asante. Twatigire wiki ethirete tukiaria uhoro wigie self forgiveness. Uhoro wigie kweyohera. Kwirekera na parting shot yaku ukihimiza muno muthikiriria ati mbere ya wirite mundu cio ngeni umwendete abe wiyende we mwenyewe no keria ndokimera ni wega kwiyohera ni wega kwirekera twadirire na mundu we mwene na he handu twathomire tikana uharirikane he handu twathomire mandiko magitukuka na mutukanjia namo na ni njui noti ni ciaku he kabuku kuaga ndakurire nyonaga hana muheshimu wa Michuki niguo todo in history andu aria othe twina obunge na aria othe twina mawaziri gutire mundu ndona ohana muthuri ucio he was not really my friend and we had so many ntwahigicana kanake muno and I think like 3 times I took him to court not him as a person but as a minister non harido mwe wake adimayaga the leadership na articulate yake and this gentleman the old mzee always had a notebook like I see yourself having a pen na ogionire adeka kaundu uikare uyu ona gutuke kana kure kiu andikire no kirikika riu nawe nduke ni undute maundu maya no kionjokie na karamu na ivuku na you know na ndo wakwanyu I think this a problem with kagema guys wakuria kagema we riu kucira ndo na hau ri ni mukoragwo mwe detailed ati no nginya korwo na kabuku nigetha kiria gothe gikwiro unote down na nigetha wike follow up I think that's good tuthomire thini wa Ecclesiastes niyo muhubiri kana koherethu na no wego ndirikanie chapter 8 if I'm not wrong no ni tuguka ho twabe tuteme hanini nego appreciate andu aria matuthikagiriria o tugu ndamera mena kauja bururi na ni wega muno todo wa mundu ta chairman witu wa online Francis Walanet na ndirarikana ni hari na ndege helicopter na kimeka deposit na kimeka deposit no deposit ori ni koretwa ina challenge todo ndingigura ona nati ya ndege nati ya kuhana kuguru I'm telling you so that's not a deposit ko unita ku register I'm still there I mean ndikuga ndo araririkana otherwise deposit tijige tori kule ndo makojeta event ya omone dasherero tani Tarex era event Bruce Pinglo Rocio ruo na dasherero uge mundu cio kinya ni ari ndege na ndanoka ndiri ho ndiokete na kiria kirute kiria kigigiti ona wiper Degigora itingigora but all the same ni twaririe uhoro wigie wa mbere kwi forgive kwirekera na twatangetire na noho tuguthi na mbere no muthi gukinyiriria ati mbere ya mothe meko mario kana merwo we newe number 1 you must be there todo hindiro gakorwo tariho you will not be used by the way dukahuthika you will not be a mother anymore you will not be a father you will not be anything to the nation ona yani thini wa universe ndugakorwo ikindu guguo andu mathura ka mundu tondu eho uhunjagia tondu wiho riu reka show ino tondu wiho guguo kindu kia mbere thini wa mustari wa mbere haria mbere ni weni na let me tell you there is in Pentecostal maudu morutani wa Pentecostal of which when we come to this line so many fake guys call me controversial and I don't really care todo dirake voto I'm not voted in I was not voted to be a bishop otherwise na ingikoro rucio no kweherera no jeherere mundu ngindi kona thina ucio kanitha kuihora kana goga kuihora I'm not excited for that to me that's non issue the energy na motivation ila jaragia nayo twina giarire mundu umwe no jaragiria ngiri 3 for now you can see the energy na wiki na wiki it is the same energy gakona yo rucio it's the same energy we stadium with the same I'm telling you the same ndathiro iro ndathiko ndiruraya the same kugo nie ndira ndona mapura kone crowd ati we so excited so if you attend anywhere I am don't think you add me any value ona ndathira handu atagora stand back ando makihurira wigema don't think you are clapping and making me come here again really sitakuja tena because I didn't like the treatment
kuma ku host ginya hada dathiaga. Okay. So why should you clap to me? That wouldn't entice me. Okay. I'm not anyway. But when we come to Pentecostal issues, na urutani wa kiroho, he hadu he thin line. Adu materago kana matari mero. Difference between pride, selfishness, na self-value. Okay. Tekanonyita ido. Then you are open to Pentecostal na maruto ne mara tuteto ne aria twakorire mbere. Hena maundu tutera. He maundu matata urirwo. Okay. Na nimo marete andu amwe. Tondu mwiteo, ne pride, selfishness, na self-value. Tondu when you try to value yourself, you are interpreted. Kwiongerera thogora. Yes. Kwe market yani kwiongerera thogora. Itondo moye ugire atiriri. Kwikenda gikiro fulani. Good. Kwiga ikiro ini. Man Saimori. My friend. Okay. Na ne dirute wira na andu aingi, but that guy. You always talk about it. You know why? He challenged me as my host. Okay. Go make sure do it stronger na hada. Otherwise you go korwe host na korwe show you my yake. Oh. Don't joke working with that guy. I'm telling you. If you are not wise, ukukora we irrelevant. Ukukora we irrelevant when we uma show. When we anchor. Okay. So I had to work harder. Kurutaira na saimo me aketa tu. Really? It was just a run for my money. My God. So I had to go deeper to my books for me to do the show with him, because if you joke, he is always ahead of you. Now, and then tugioka hekindo ajirire hindi imwe na neugaga na hindi twara maniti mathiko ma nyina wa itha wa Esther Kegia augire akoroko muru detigirite ne bishop uyu, and my leader say mo feared me anyona gari farori akora. Okay. Todo I packaged myself so much area. So much area. On that to gana nyina wa duki. I packaged myself area. Yeah. I had a car and a good one. I had kira kida kuno ne ado. No grana mahujuma kwa njira gado kinya kanitha. Goko the ngai dai karaga goko. Goko ikaragwa ne ngai na ngo ne ado na ngoma. Ado na ngoma. Uthamaki wa ngai nduri goko. Nikyo tugaga ithe witu rigo. Uthamaki wa kwikete. Niko guca to guca ge tondu goko kuri ungi. Na ngauga atira ko ne kuhikana andu mahikanagia. Ako ne kwendwo ne andu mendanaga. Ako ne bia ne andu mayanaga micara. Ne andu mandikanaga. Kogo ne andu kiria mendaga. Be hard worker, you keep the job. Be smart, you be married. Be good to your husband, you keep the family. Be good to your wife, you keep it up. So this is about people. Now I packaged myself. Man say mo anyona na kanya muda umite America kaburutu thiga guturi. Akirigo mundu ni matwara arwarire kandi gatwikare. By the way, we would interpret it. Nikanya mukako idi hearing. Jokwa buronyo na kojire ui pore kwa masikio. Ito amandu matiare goko. Matiare ku. Nani gwiraga tumandu bange. Na actually through the toy mundu ni thina ena go. Beti mandu magiraga yadu mahegiteo. Na madabure. I'm telling you. I'm the inventor of a thong. Nanda kwirire. I am the one. Kuria kaibaga. Kaibaga. Guthomana Kenya thagitaro kumwena unoyu. No rutumutigaru. I invented. Jeremiah, we honor you for that. You honor me. Only this you don't honor me for that. Especially the users. You're Corinna. Jeremiah, I can't just to matter to you, Magan. Need budget. You already knew about this. Yes, yes. Then you're not going to my theatre. Need a create 80s. Kenya viruware ekakro ekaimage tage togoshi. I'm telling you. Toke ha brutal. Okay. I came with one from America. Okay. Now, Riverwood, everybody was asking, Nikki. So, later on, like 10 years later, okay, Man Simon evolved. 10 years later. He evolved to be the journalist he is today. Okay. Then he became my host. Okay. How do I get it? You packaged yourself. And I was not having any paper at the crew. Either diploma, higher diploma, or anything. But you go wetra ado haha. Ado avomu ginya geniali mo a university. Madire kameme mageka interview. They failed. I was called. Okay. Without any paper. The same. I survived in the royal media. Okay. Do I get papers we call? No. I didn't have. Really? Mwenye modeli onyandike ni mone no wali kwito zuru thiongo totwale CV shito negatha ngatuongererwo ki. We had nothing to write. Kidding me. Ask man Kush, we had nothing to write.
Na gukwiro, I beat them. I beat all of them. Virinike, what's the secret? Packaging. Value yourself. Forget about papers. Because papers are just papers written. Na gutira mona mudo mukwa kini marata di date of death. Na do loge kanabo. I'm telling you. Na value permit. Akonayo. Dakora ona mudo mukuni ari value permit. Na do loge kake. Nayo. So nearly that time I started packaging myself. Most of the people interpreted it as pride. Interpreted it as selfishness. Na hani hodere dago kuteithia tondu niwe owe haha ta advocate wa muingi niguo uria marathikiriria we ni wakiri wao niguo. Most of the people said that man is so proud. I told him ni mwitaki ni mwiyendi ngira mwani atiriri adwaya marajeta mafururi maja agafururi urikuri we as my PA ni aria nao magutumire mukawa bisa kuri ndathi wikara na ngari ria kangua and the car should not be changed. Okay. From the airport to hotel, from the place venue to hotel, the car should be one for my security. Okay. Todo kile ngui to present dagekuwa. Yeah. I'm telling you. For real. Valuable. It's very valuable. Valuable from the presidency na wetekie ri. Ona tutige compete na ore. Miaka 5 magacoka gukonje kura andu aitu ndamuthaitha ni ndathaitha ona mutikandakie jesi ndamuthaitha mayangai jesi nimukandekereria riu ri ni ndakinya hau mi natangaza tu injiri ndigera ndo turo wao ngagia na value. So when I started packaging myself, I found my value beyond anything else. Is how do you put yourself? Tondu kiria wewe kira indo ciothe ni ile price tag. Taru ngirora ndire kindu ndira market to gutire ndumari hit advert. No he ngari ho yageire na ritwa muno kuma tene itoka Mercedes. Na tigutire ndumari hit advert. Gutire ndumari hit advert yo ya ngari yo tindihire. Na kogo ningo githura kumigathiriria furi no ugithi kundu event ni wiragwo kuma ngari nyingi muno na Mercedes imwe. Why? Value. Why? Value. He ngari ngithukira haha baradi kwenda kugweta marito ma ngari ingi kambuni ndigathita ngetire ndamihura karawate tututire thina na na sega wawiri wone ngari ta sega wawiri etindikitwo ni andu nginya no wiciri na andu me fellowship wakibugweta okay gugaga wiri ngi kore usaizi wao tugire mundu ta ngari ya wiri no wone andu arama mirigicire tondu tindikirwo nginya mwena ukona tari fellowship tondu ndona ngari wira na kitutu kiandu na kuri ngari kuwa kwa mugongo hau yathukira wa pura side ngari ro kakati ya gukururia erekagirio gakathi ikagucio ta mwana na yambata iguru kahumbe why na ciothe ni ngari because of the value. The same case kwi mundu ona atura taru njiraga iritu a priesthood atiriri ndukihota guikara ha ka west hoyaga utiwitikitio kahikio muthungu na we ucukaga ngari kamukonji ugathi marigiti. There is no connection between kamukonji na marigiti, hakuna mzungu how hatiri ushukira kamukonji kuruke marigiti waini uigire ucoke kamukonji we ngari cia west agumu wewe mundu wina thina no renda kurehe maundu matakihotekeka. So between value na pride na selfishness mwitaki mweyendi betine mwitei simply because do ikaraga the anywhere simply because do rogamaga anywhere simply because do ikiraga anyhow simply because do socializaga anyhow that does not mean you are proud. That means you have given you some value. You know your value. You know who you are. Yes. Na reke kwiro do mwebeti you know your value na do seraga nao. You have a family. No ugikorate anybody who knocks your door ni murata wa muthiru waku gutiri mutumia murata waku ngihuriri ngariga gwaku. You ask yourself a question. Itho wa mwana ucio waku kana wa ciana ciaku ngigatonya mbirira-ini we ni ugikora ruini runene muno tondu maitu ndokathi anjirire o andu ni oindo. The day I left home anjirire ku wathi gutiri muru wa nyukwa na gutiri mwaru wa nyukwa wathi kwi Kikuyu andu acio mahagiteo nio and I can tell you very truly ati ni joy andu ni oindo
But how you handle them? You don't bet you get a kenya everybody. Muthikiriria wakwa uria ututhikiriria muthi no twiroreire ri namba nene yao maigirite ironda-ine na gutihio-ine ona ndwari-ine cia mental ona even depression simply because they never lived their lives. Nigetha ndukero wi mwitei nigetha ndukero wi mwendi na nigetha ndukerwo wi mwitaki ta agikuyu makiugaga kana ni ahuthagia andu. That's not true. Okay. One day President Uhuru oririo, what do you miss most? Na kiria shokiri ugira, I miss my life. Tondu when he was not president ni agihotira gutonya gichumo giothe na ringe kiria araringa na keige no ru haha watu ka preso ginya thimu ri ina DCI ina intelligence friends cia kumanageria gukugeithia andu aria matengereire hathi na thuti njiru matingi kureka and there is no way muthuri reke ngureka undu gutingihoteka kuna korwo mwathomaga na ruto kinya kiremendi ati thaici makoro ati ni marathiruka ukura kiremendi bara tikanathi kwa sugo imarari abortion na kiremendi. It's not possible. It's not. He's a president. Thimu yake thaici na president wa Comoros, wa Niger, wa Cameroon, wa America. That's level now. Value nation jet. Value have shifted. Yeah. They could moga yeah atu kire monene agite. No, that's not true. That's not true. Tutigota kwa kona teka kana wetu toto horire nyororoka nawe. Leo ni the bishop wa priesthood and then you jetere kaibaga toketo kora teka. It is not possible. It's not. No no horu mwiteo okagira. Na wathi gicagi ugakora rwimbo mundu hoya rwimbo kaine rwa gugutema ati ngai witu ni aregaga gwetikia eti. Wega wakitahiriria ngoriria horeri ni uraremo. Okay. But like you get it, self-value comes with heart. Kana tuge neta kidogora hedogora umaga goro. Nigetha deige hau. Like now ona ntutika kwa maundu mekunene as a journalist as you are. Image yaku no the oyo waku thaici. I think millions of people knows the face. Kwe maundu tangika. It's true. We could tangika. Yeah. Todo handu tangika na othi. We could ginyora need mask. It's true. Na ngepa. It's true. Na nguo cia marima. Shamta. Cia kwaruka. Todo ana iswathi wewe. Okonyitana. Bai ira remwe kuma ona ndeka 20 kuma kinyagu. Andu me Italy. Nene kromo ibetia. Nikiareka. So riu athi event andu mona haria evangelist Betty ukagirwo ukarehwo kaigwa haria mbere kundu nginya utoi we kugu no nginya witikanie no ri urathie ati we ruwe wa guikara ite cia mbere ungetheire andu no wathama na kuria backbencher. But the problem is very many people makuaga matonyaga ironda-ine cio turo to ni aremirwo ni kuiga value yake. This does not mean you must be popular kana korwo we celebrate kana korwo we mutongu ona we gicagi heiru miru managiro mukanda-ine heiru miru managiro muhaka-ine tondu ngoko cia nyina wa njeri ni cia huria gwaku no nduri kirathi uguo no ume hau wite neighbor all the names ciana ciaku ikiguaga. You know you are lacking the standards. Na iyo niyo itagwo self torture. Okay. Todo, when you have a bitterness, okay, let me put it this way. Okay. What you promote is what you get back. Yeah. Ginyamita invest in negativity, you receive negativity. Wait to know who's a brower. Modo kuire, no yoragiro no. Modo rwarire, no yoragiro no. Modo yoragire, no yoragiro no. Na no we thirikari ratuire atia. Modo ina cira no urotuagwo. Expect tarajia the same negativity because what you sow is what you reap. Nikyo kagetha. Kuko gikorwo imurumani eterera irumi. Ekoyo ohandaga thayo eterera thayo. Na nikugo kinyaga handu beti ukona thuri twakira. Okay. Miaka ya kinya iho you just watch. Okay. Adoragia ciana ndohuraga ciana. Na ndoyuka gokenegena. Ndohuraga mutumia. Ndoramo. Yani unaangalia tu. Unaangalia tu because you want peace. Tondu he miaka gukinya ndohota bare yo. Urathi kuga ati hure anake tona mierete kumuhora maria nini riu andu taruvu ati uthio kahura mundu arogame kare kura mzaa oje nikujulisha kile kitu tu ningetaka wai ni kwamba
saa hii sio ile miaka na kunyorosha tu rigure ugwika atia utadu ikanokora no ahuraga nyina maria nini ucoke imenyeri uguo miaka ya 50 kotera thi kuguthiete kugeria kugutha nyina ukaiguete kamaro kwa mwena uria mundu ndakoime igau omuthe utikodwara na ni yatumenyerete muno ndona kona muthuri atorete igotine ni ihesi yake your own sons matuko magarurukanire ouru urahandite riu ukiugetha ogakora your own sons kwaja mareterero rware tu guthi tukoro diabetic makaroka igotine turenda indo cicigayo muthene murwaru na any time no athonge tungenda korwe gaite ugakimoria kuna na ugacukari tu hapana wathi gotino kira igoti yona ni ndi murwaru na ni ndi na thina nase nisi kwa kagwo kikego we mzae wacha kudaganya hii bwenya te bwenya ni igoti wewe ni muziki unadanganya hii bwenya ambia hii bwenya si useme tu kweli sema tu kweli una place utapelekwa ambia bwenya acha bwenya hiyo tu kweli. Let me tell you thino ima thina maingi niko no katakati-ini ka mothe we start with you. Just be you. Value yourself. Raise the values. Raise your grades. Package yourself. Package. You sell yourself as a package. Koreado ona koigai. Be a package. Package ya time to come, time to exit. Time to say, time to remain silent. Time to sing and time to cry. Package yourself. Where the way gutiri higo utagatora mukenu tondu gikano kiumaga within ni ndakoheta ha karugano ka mundu mwe mwandiki wa philosophy. I cannot remember his name but ni mtu wa falsafa. Akiuga atiriri hindi mwe ni mageririe ngokwe komereire matumbi. They wanted to saidia wa help gachui mateithie kuhatch makiatura itumbi nigetha mateithie gachui kuma na ni uteithio mwega no matura gikorogoca kiri ari gachui ni gukwaga kwire tondu ugacui gatiagire guteithio kuma na nja uteithio wakwagire kuma na thiini ate gutura ikorogoca ri koketuriire ri ni gutumaga mathagu mako ma develop to another level. So the joy from within, the love from within will help you now to share the love. If you have self negativity, you will share the negativity. Yeah. Akwa self weak go share outside kana outer weakness. That's what you share. Adwago shokia ikona mundu akuga no adeire ni kujereke gwire ni ukijira ndaguteiro no tuhigishane Nikki, I hate that language. No adeire wajethete kwe. Why is it only towards you? Why is it you? Why not me? Why not me? Ne wadeire no agire so wataka johe gikero garigo gikero diso no kwenda tumugaithie no kwenda tumuhoraga thimo moyo leire beti ni mwana ta beti ona ndukaga we ni ukire ni right uragu ne taru twiciana ria tokomaga hamwe ithuothe kwa issue ya ri bara urire ya kugucia muringiti ndikana mwaceire kindu ta kiu na pesi ati murako murire mwana pesi no muragucania muringiti nginya kaboco nginya nyina wandukio ke hau itondu mundu mwana gucire mwana wake fiu. We have these people ono muthe no tetine na kanitha-ini. You want a blanket to be on your side. That's not good. Develop the heart yate need sawa na thini kogo go spread kira dina kio. It's not a big deal. I have cared for myself so I can care for someone else. If where do irigeire ndogirigira mundu I kro we do yakite ndogiaka mundu I kro ndoketie mwaki ndogiheana mwaki. So you have to first of all keep yourself warm. Neno ne bara ti bara huthu ni itwe mundu atua from within kwiyitikira na kwiyenda na kwiyahe value. Iyo value niwe gutuma tuthi nawe handu kana muthi na mundu ta your friends mundu ta Jeri wa uji muthi na mundu ta Anita uguo uthi ukore atiriri wa ujire no sawa ukore mwatuona hau ri wakinya hende ya kuri hanu ri Jeri ari go thate Anita ari go 20
wacoka weto wero ni toke na beti ngiya kurathime wari gogo takiraiko cinyititwo tabangi waguthomithio na muma event imwe Jerino kia that muraroro no ria hana riu we package tiatia no na kinya marodi shoma masiasa aini makinekana muigaine atuthirire uru na sa James Kario metagwo tigori mo raise your bar package yourself right turathire na John Gitahi ari 70 na twari mugithi umwe na Kuru County aini mekehuthanio kingararano kinyanya ona dikeda kuigwa John Gitahi hando. What are you saying? Nyuronire ngaro ya junior urieka hapana ukipandisha tu kidogo wewe haisie tu na mheshimiwa president Ruto usema always hii kitu ni kujipanga my friend na usipeleke haraka pole tu namna hii baadaye utakuwa kitu kwani peleka haraka ni kujipanga tu ukarira giuthi yako you will have your value. Number 2, time comes with its harvest. Season yukaga na magetha mayo. Don't be fooled ndugatuike kirimu tarure you know kahi karia getagwo bray my friend muthe twathi nako tuthite uguo ndo hamwe na to kabrosire ati diruka damura why are you walking like a fool ajira no I'm not walking like a fool I'm walking like you damura myself damura ajira yeah but myself I'm not walking like a fool ajira you are walking like a fool. Can you imagine what a challenge? I'm walking like you. Tondori we munini koguo ndahota gukinya tumahiga turia ore ni ndirakinya na ndenda gukinya kamwe na kare gukinya ogu so riu agwa ayona ni I'm the problem because I had to walk tani and I'm walking like a fool. And we meta thutha. Okay. Now in this life line ya uhoro emoge na mukegu ne mwetu na uhoro wa wise to be wise and to be a fool is relative. You might be wise today, you become a fool tomorrow. No kro muge muthenya watukawe mukegu. It depends on the event. Okay. Yeah. Ko event igigutua kirimu bio na ko event igigutua muge bio. Tondu andũ arĩa matengeraga wakinya hĩndĩ ya mũbira nĩ irimu. Arĩa mahũra mũbira macerebu wakinya hĩndĩ ya Olympic marathon they are just they are watching. It's true. Kama ezeni na hiyo. Leo ngiro andũ ta Cristiano Ronaldo wakinya mahenya nĩ merorere Bolt magitengera. Na wa Bolt na wa Manyara na arĩa angĩ na Coleman wakinya mũbira. Yeah. Koguo it is relative. It depends in which event are you. Which is defining the star, who is defining the winner. Nĩkĩkĩ hau. So when we already menyaga rwimbo rwa thende rutinagio ciande na nĩ ngwĩrĩtwo guo kaini no ngĩgakora nĩ rwa thende inia thende ndũkanainie kĩande rwimbo rwa thende na rwimbo rwa kĩande rwa thende ndũkanainie ciande menyaga nĩ rũrĩkũ nĩ rwa thende ũkainie kĩrĩa nĩ rwa ciande ĩyo kamenya kĩrĩa wakora ukamenya tondu koneka wi mukigu tondu ndoro ngetha mainetie ki ciande ogu nawe no thende go you on the vedex the dekia that's very true. Yes, ukoneka wi mukigu wakinya weroraga rwimbo ru ni ruriku because life is a riddle. Life is a music and only the wise can dance the tune. It's true. Now self-negativity, self-competence is another element. Okay. Self-competence. Gwendaga tucoke hau na self-competence. Kindu gitagwo kwimena we mwene. Self-competence ni gwicindana nawe. Gutiri mundu muracindana nake ona ubeti. Lakini yo uko kwa bio. Ati wonaga kaba wikire kiratu kirakuria utindi ugithua no ni wikirire nigetha uicindane nawe. Na gute kindu kiruta kiu. Okay. Akafuti hinyirirwo ona nginya ukiona nginya mutumia atindagithie kioro agicokaga na tikio tiguteithia ni ekirire panty guti mundu ramiona no ni so tight to her torturing you but you are in competition with yourself. Unathi nari uhihie ukoroga madake mo gacoki it is just pressing you. Neterere hena nyamu ingi atumia mekagirwo corset no
ndio kana wanona especially andu nene view especially andu kumaja wa bururi nginya ni mathinikagirwo ini riu urakihitie we wone mundu uhihinyitwo guo biu ucoke wecirete ni mundu mohana oguo wadugu mana ona thina to mwacoka mugitonya mwakinya githijiro nyamu ye ya ruto ukure tari kindu ke buthuka wona tari makonia yeah, you can just run. Okay. Ito yare ki ido siagwa. Why? Kota gikara tu. Self love yourself. Otide we mohinya the whole. Ginya iri ondo giria. We hore tiki kosetike ko hinyo oguo. Wa hoda ne vava njuru. Ate hedio. You know one thing? Ore turakura. Mwalimu wako kwa mafukura kama toka apologetics and it started by itself. Though many theologians might get detail, but it is good and I think it's a must for every public speaker. Mudugu to Reverend Joshua Simon, yeah, I'm happy. He is my Ranad junior. Joshua Yomwe. Okay. And he's running, he's doing apologetics, and it's okay. Apologetics niku defend the truth that you know. Togori uni defend akakiria joy. You defend it. To defend faith yako. To defend faith yako. Okay. Now, there is hari udumwagiro gwitikira. Tuturaga at the force of gravity. Na nituletikia gai by to that too. Nituguthi kwa mweri to shift kwena broti maguta na nikwaje kwendio. Okay. Nikwaje kwaniro tota kugea advert. Okay. Kwa mweri adora mathiaga ni manjitie kuona possibility ya life. Na riu kira marageria kwetha ni mai to gwithina wa mai. Uria mai mangihota gutwaro kuma either Russia kana America kana China kana kora kwa Jong Un Kim Kung South Korea wa Kim Dong Kung Hu tuone kamai broti jo seja gutemego tona wira ithui adu toje kwa diemego dako ko Finsco Eden Park now, they have discovered the force of gravity so there is no diseases and there is no time limit in life kogo waya je ku save beer to did that 34 okay tokore godini merita datu okay not to go kodi planet no itago earth quick gravity kogo wende kana dwende after the age of 55 your own body will start sagging yakora hane hasag yakora nyameno ni hasag ligo sagine kugata na iko ni aregera ni ashuha ha ni hashuha no wage meko joko dugutari nikyo andu magikura eri kana mukuranire na your husband kana your wife you are okay because you have seen when you are just stressed yani free na ona go kana ona go kege eyeballs ko dugutari go kuna kwa shuha na amadu mage maigi meko higishana then maisha nituno katoli maudu macio hidigi by itself the life start changing emotionally sexually and physically too riu ungikoro we nduretikira uria time iragutindika and changes is your sexuality even human sexuality changes as the years are going and the more na no kajuria kiuria reke ngupusira a question kiuria ndorito hindimwe radio ni mwe yagithwa bururi ni no mundu toko kama umunyo jina kubwa niki gitumaga divorce sioka between age of 50 and 65 I'll tell you the reason why kehiko rugurona tuhiko ine ginya we to harata tu thukuru no muthome university muna mundu no mutikona na todo semester shito timwe kore maigira semester akimakiuma aya makima match kore mabagi ya match semester yao no mukoro you mukona ilo university but mutikamenya na semesters are not the same. The same case to wife and husband. We are not in the same semester. We are in one house, one bed, but we are in the same university, but different semesters. Today, what I get in Kumadrauma. Okay. The sexuality I'm going to tenne. Atumia ne late. Hey. Leave the letter harake wa jana leo wewe oreda mudu atide hau. Now we have a challenge. Yeah, we shall discuss that. We'll come to that another day. But for now, godaka kuga, you have to accept yourself physically. Physical changes. Ndungihota beti kujira ati ugukorwo hanora wahana gota ciarite. If you happen kuingira maternity, understand the changes. No guona twina jeri wa uji. With the uji. Kwaje wenere gucoka wira according to the reporters. Ground you are report. Jerry still a virgin by the way, she told me. Jerry. Yeah. Ne gwa kwirire. Hai mohoro adoito ground adekia itore adekia mohoro kuma ground they are reporting a different thing hata ikora hena
hena asa ona githe tutiare kora thiva nyumba ya baba ona ngiona mero ciana cia hingo ithathatu about 6 no but walio virgin okay that's a miracle then mundu bia gwitikira etikira riu ni ndigihota kuga atiri ndi mwana keinimo ni ndungeja by the way ni nginya rwimbo na mundu angejita after 3 stanzas utaona nimeondolewa even my ona watha karu kuhorerio ni DJ ona kuiga mwago hapana ondoa mzee hapo mzee amechoka ati ni eti mzee amechoka nginya ngarigo mwathani noni but you have to riu thino ria twinaguo ni ati kuri andu matari me accept na ni ndenda kwaria kiugo kimwe maundu mau metagwo we urashindana nawe ni kuga atia ni tha urarora ndaciarirwo 1975 ndaciarirwo 1980 ukarutithania miaka handu turakararanirie nawe haha uhoro wa kurora kibande we urarugama ati kirorwo ndirarugama gitigano nakio na warora orore ukiuria wira tondu kinyamu kiu hakirora no giguikirio ho wakonje gutengerania nawe wajie kurora abethi amiri mwathomire nao arakire building rwaka ene nyumba yakwa faida tugitengera nie ndi na ki wajie kurora thaa ciaku na wajie kuona we mumene we mutige wajie kwinyarara ng'ani na ciana inya nie ndia ciarire litikira ati guciara na kwaga guciara the same. Let me tell you the truth in today. What do you mean the same? Jakuri gutri mundu tare regret. Ni akoro if there is any regret negotiate. Really? You told it's good. So, you know, in psychology, and when we are counseling, you are allowed to have self-exposure. Nega doge na empathy na client waku. Otherwise, we you give us in your did come on mena mudo eto akromu. Ni thina wakwa ni guciara. Regret. Tondu korone do yuria juita na ciara digege ona kau. Tondu mbeca iria ndari nacio itaciarite no ingirarite kuruta wira riu na ni thaa cigana andu arikara kwa mari uriri ejimate bakokwa bet na ndo inacio endio ndiene nacio asa I had some cash sidiete no reri o mundu ni regret o mundu ni regret kuno yongine kuhika ati ngihika koni ndo yuria juwi muthi digihikire gutiri undu tari benefits na regret onoro taciarire niguo na record ndageire mwana na kero ciarite riguo na record yageire to ni iramuhura na ire tumaramuruma tamutumia turonire atunyetwo ngundu yake ni mwari necio maratorokinya igotini ni ciana muthuria kwiraga mzae usindaganye ibwenya na ni muroguo ukerira utuko cio mucerire kaboge nyitirwo hurare theini agi ni ega ni marakene ni guciara kwao ni kumatute proud agi guciara kwao nikuo kwa matwara thero na kwa matwara mbirira-ini angi me haria mwathani augire ati ku muthenya mukauga gukenari ni nyondo iria itongirwo na ndere tatonyire mwana kuko maundu mothe ni relative kuza kutoza same tigana thaa ya kurora mathaa wimene kutajirika taruri gutakire mundu witoro muingi ta mundu theni utalala tu sana kabisa hakuna kitu nakusumbua riu cocokio andu ta ithui urakomate na kwe gari cifara ukithitoro ino thimu ya fauru mzaini ongeze mafuta ukithikoma iyo thimu ya jemo te gari muna nyito ni borithi ukithiko ni toro tonyito ni kanjo ni parking ukithikoma wewe beti ukire kirite kamejo mahigane mathira ukire kirite waru kamera mwe ndirona ukire kirite ucio karagita atanga internet ni yagwa ukire kirite ucio to send topaz tu wacio topaz de gari ni akinya payment ya ntone kanjo aga NTSA aga Kenya look ni na Kenya ali what is Kenya for real what is Kenya I'm ready for me what is NTSA what is traffic police no ndingi komaneo ukira kirita ucio petiko aga kanithane kuri andu okay aga ucio mweni aga macini reko ni heire aga microphone ko ndiraria ukira kirite zaweria aga ndo abadi matinoga training ukira kirite sororist danoka ukira kirite ucio sa James kioroga kanitha gani gikiri atia ukira kirite aga thuria kanitha aga ciarinde ni ukira kirite ucio buru aga ciarinde ni arisa ini ukira kirite ucio buru na ndo mucemano wa hujothe aitu ukira kirite pastor Mirika ukira kirite ucio mongisa kayo ati street worship kiabu ukira kirite ucio Mirika ndrakura kabotari ona ki na kio tararuka kafa ena shi so ndakura maundu ni relative don't be bothered by anything na ngikona mundu hiu hakuhituke wone ni athie tathi tiga kumaka njiraga andu wega muno ta mundu twiritie maundu ti andu othe mahiuhaga makoma githie appointment
ona mundu kuhiuha ati ucio ni ndigathi wira riu ngai ucio athi ena appointment ro kwa ti othe mahiuha mena appointment ungini kioro aretha ni gutindikwo ni nda muhiukire ucio ni kioro aretha Urasia ni wirathi na utindike ati ngai no na rese marathi to kwa ndiro rasia mathire wira na mandiga ngai no na moyihire ni no ngwira ngai na ni kioro hiuha guo ndagathukie nguo kana mundu agetha wira tonderi we nario we nario It's okay. It's narrative. Maudu ni maji no mwe. Ne brother na brother. Ndaduri, ni sena cia muthuri mo no tumia different. Wanda ni muhire kwa mwe wa mbere ya kuvyu. Tika kumagro yaku thayo. Tika kumagro yaku. Ati no cio ria oka hitukite. Te gai ma gakariga konega kuruma ino ria digiro ni icio. Ahiu hite the handu. Mundu akiwega uguo. Mwe tureka tia getu tacio. Na nikine kioro tu ati ndikitwo ni nda. Ati ndiro kinegena. Maundu ma gwitindana nawe, they make you hate yourself. Okay. Ni ndirenda kuoya mundu nyambe ndimuiga haha we wambe witikire we witambure we reke ndimugwe mwitei we selfishness. What are the parameters? Hey, ithimi cia selfishness niki ukihota ta ku define selfishness utiganu wakwa kwenda na gutuka selfish kwiyapukira kwiappreciate kwigwa kwihekirathi kwibanga kwipackage na selfishness etagwo selfishness ni athungu kana ni Biblia ni utiganu munene muno mundu selfish ni mundu thiako ya kindu kiene mundu selfish ni mundu thamagia muhaka warugiri hario kinyite mundu selfish ni mundu kuigiri kumbiria mundu indo ciake mundu selfish ni beti twike deal turenderia mundu gitoka menjo thimu ino ngiri 50 tugane 25 ndane ondathi nacio nda ukune that's the selfishness but ni kugura thimu kagoro kugura kuo kagoro gwetha karatu kega that is not pride that's not selfishness itangwa luku hata kijipima tu kasuti kazuri wekira kamvuto kwega ili kujiadd value hata ufanya tu kabwenya kazuri hiyo ni kujiadd value no le hupaga ahi betina gikona ati emudu gwajite donirete areko guo ati ndaka no that's okay nderirwo kundu andu makiuga makipropose no guka guthikana andu makiuga reke bishop JJ yoke athikane makiuga ucio terire ni ekuhutia na moko umukiurio do you know him akiuga ni no ure ndimuonaga no ure aragia ri hai ucio tiriri gucia ona no aikie akiro ni muthuri wa stop it uraria maundu to iniki uyu mutu ayuko hivo tondu kuri andu makujanjaga no ure waragia no ure hana na nginya matire manyona ni ona mathiko ni ndine gutiri na giciko ati jikira giciko mina tumia mikono yangu tu you know there is that nareke gwire kigo kingi turitariria meekness kwenyihia na gukiga ni hakanitio ni kaundu kanini kuri andu akigu urimu wao woneka katari kwenyihia na ni ufara ni urimu ni ukiga mukigu na katari kwenyihia kwenyihia na gukiga ni ndigire tofauti pride mwitio ni mwigatho riu makatunu to andu all about me ngari ciakwa andu akwa kanitha wakwa gwakwa nyina wa irimu wakwa nyina wao everything my wife nyina jeri wakwa ngari yakwa ashirika akwa kanitha wakwa ni murono ria ndireka ucio ni mwigatho ni murono ria ngiteithia beti na mundu mwiteithia ngikuhe kindu muri nyweri no nginya hakorwo andu nigetha oneke no ria wothe gwika no nginya ko kamera. That's what we call pride. That comes before. Even somebody talked last few days, one of the wise men, pride does not come before a fall. Pride in your failure yonyene. Okay. Na yone maundu me kona definition ando mara understand. Meekness na foolishness. Kunyihia ti gukiga. Koguo ngikora ngwenyihirie ndukandwe kerimu. Ndikunyihite go forwaga attitude. Iyo itagwo kunyihia. Nigetha nyihe thini wa thino utonga gicunji kia 99 gya utonga duoneka ntira njira njega 99% of people mena indo he mundu ahinyiriirio handu either mundu wa wira
wathukumire mundu thithino yake tu kana mundu wari ndiro akiywo tu na njira na ithatu cia gutonga una kiara gutigirwo ni thoguo indo ciari njethe kuiya indo cia muingi na ciene na ciarata na kuhigira kiamo gatuo turecera gathonga na ingotore undu wa gatatu ni runi na kuonjorithia na ndungitonga na mbia ciaku no nginya ungigira haha na haha onjorithie ucoki hare na maundu maigana wona mundu ina kindu ena runi kana ni cia gutigwo ni ithe kana ni muici iyo mambo tatu tu na muici to nginya kona mucinga no iyo na cirika you can shakahola anybody you can shakahola anywhere nigetha ukome tiga kuhaica riri na ati na ciugo ici I didn't do enough I didn't get enough tondu hindi kuhaica riri wina maidio kana ni makana tima maundu maria megugukora hindi ugukorwo uriri na wathi uriri na complaints na self explanations te handure igwithia we mwene ugiukira rucini no tana ikara thi uriri ugokira na the same attitude I lost yesterday I didn't have enough I didn't do dineka wa kuigana dinona cia kuigana I failed yesterday wa haichorire na that mentality so even when you wake up in the muthenya yugi ugokira oguo koguo kire uko develop niki neighbor yaku we ni ara succeed ira oguo ni arekire maundu ungirigiciri ne ndo mara develop uta ku develop wende kana ndwende ohonoge kana ogwe no uko develop attitude ya jealousy it's true na anybody can be jealous anytime urigiciri uti ne ndo mara succeed akodura thikiriria githomo ta gikindira guthomithia you will end up being jealous na kitu kiki tonyaga ino ona kaini da ciete jealous ya muingiri ni kuona tuma nawe twakia meaki hamwe we waku ma gucina nyama ninda cinira ngai ndoma na njugu karanga arega njugu so jeke ati I didn't see that coming. So your mind is with the start racing with the return. Mungu magata njugu. So do it on arega njugu ri na cio ni nyuma na cio ndo mukurima. Agicinira ngai bebe ni arega mutungo. Arega ya gucino njugu karanja. Ndire are gukuriri that dimension. Arega waru. Riu yororete haha kona ai mundu acinire kagondu. Muruke wa choma ri. Dogo rathi oguo. So what? Na jogore. Automatically I kora mind yaku ndina gwitikia ati I'm there. Demuoyo rucio ndikuringi. Okuringi rucio. Okuringi tutapatana. Na dukana makire marito manene. Ngororaga muthe thiini wa thi umuthe tu gwika research gakwa ri. Ngororaga thiini wa thi andu aria manahura mubira muno no wanahura bao nyingi muno. Hakiri-ini ciakwa ri ni ndiroini mundu witagwo no ndiroini mundu gwitwo Messi. I found not him. Mundu witagwo Ronaldinho ahurite bao magana mana na 37. Messi na magana mana maigiri. In the world. So maybe you are shocked by a big name but it has nothing. Werona neighbor batia gorofa we nduri warwario niki wagia wiru wake mundu ucio no koro ogwo nyumba raihite no gwo roniro raihe ndreuria atiriri how possible is it oigate kegiro riri witikire kwi kwitikira muthenya ucio no athie anora how possible kugena stamina ya kuhota ku it is faith comes by hearing maundu mothe mokaga ni kwirwo maundu maya ndirakwira he maundu ndakwirire maciaragwo na mundu na mangi ni kwa ma adaptagwo ngomakie muciarire uria tuciaritwo ithui ni arume na andu aja twaciarirwo tuiyirwo ni negativity. You are full of negativity, full of foolishness, full of darkness. Neketo dia thukuru nigetha mwarimu ajia gukuteria rutiorimu akurutiorimu nekio dia Sunday school ta imagine mundu aciragwo kindu psychology you are not a blank slate ni kuga ti atinduri na personality acha uciragwo either compliant kana defiant indo icio cieri tu you are not blank nduri empty no maundu maya mangi ni tondu to computer tari na kindu ni we gwikira software
taru na computer ile cihuthika guku andu cia computer Alex andu cia IT moka makako twikire ki to se jinye moyo memerekia tora peperusha naki ukona moya computer noyo no indo ni yekirwo iria marenda ajeri aria mathikoragwo news makareherwo ciao cia editing tondu niyo software revekana no software rahuthika news tiyo ina kamejo control that's how it is no anyita koguo ithu tuciaritwo twi negative mundu aciaritwo mundu muhuthu mundu akukua mundu akurwara anyhow mundu toy undu ginya kwaria duoi mundu hohe hahe ginya kuria duoi okay as time goes ukarani ukamenya gwikuhikania gwikugea ciana gwikurera you bring all these things are taught koguo that's the reason why kana nikyo gitumi kira twa hoti ko koguo no we train nigetha tu train andu tuma train atiriri uguthiago kuthiago na kuhana na maundu mangiri ni kwira mundu geria tu kuhana tondu even me and you we might fall victim ndakorire mundu okira haha die kana wari guku Nairobi ni ndare guku ndukire muhasoro gura haso hayo ka mundu guku Nairobi agituthumbura muno kwarira thina muingire ke ngwire muka uyu uri egome nyama ya mithemba yothe kuingira ngari cia kirete jamu ikakinya hare hathikanagwo cia kuma na Karen igakinya Rangata cia kuma na guku cia stadium Nyayo stadium na ingi Uhuru Park cia kirete jamu tuguthi mukawa hau uri egwo nyama cia mithemba yothe ungienda nyama enmity hawaki matiri hit advert tutiragitire tukigathire no wina hau we ke ngwire mundu okatuthumbura twena erije mire tori guku tugwika atene turi ahonoku na nturenda kuingira kundu guku na ithui oka aina njoku ande kwari muoyo my friend mamwita kuria mamemerekagia ahojo kiroko rike ngwire gurukia Nairobi yothe oka ina nikumumu monika wena ku nikubusu nikumumu nakupenda aya ngadigusira wari Nairobi ndio wari na kuria kangema ende moyo mwini ucio ini au magukuri the shocking thing he died in the house overdosing drugs no nukukitia tu maketa kinya kuruta nguo so it is very easy to tigana house ko he committed suicide God forbid. Oh, she just got it. You know, if you tutoraga go kwa doine tukenagia do na modio brilliant. They don't see the heart may be breathing. Adosi nugu makomana Michael Jackson, Jennifer Lopez, na gay. Mano koko kwa do makakuruka. He mwiritu akageme yoragire nkugirio ne nyina athie wiboro wa shagi. It wasn't me. Sleeping us over wasn't me. Kugo tu wasn't me. Mundu akeyoraga. Nyodo wagu. But maybe the guy himself is not happy. Todo mundu asiareto guo. But it can be so irrelevant to offer what you don't have. But if you're not happy, don't try to fake joy. You are just crushing your spirit. You grow old very quickly. If anything is not working out, it's not working. It's not working. I have never seen that. I have never heard. Put it down. Ever. Like myself. You try to put me down, I'll put you down first. Tonini do mete madu kama kauga. Kora dimu ko kore ko heanaga, okira kora ko mukagira. Kugo bere yao go there, I'll give you the slap first. If you enda kohora, I cannot be a receiver. I'll give. Yeah, go ko hebere to the giver is blessed. Go ko anura pio. I receive. You digeterera. Before you give me that rudeness, before you put me down, before you give me your negativity, I'll give you first. Ya ukijaribu kuniletea hiyo utakipata kwanza. Ende mwana wa mau. Kana tigo. Kogo take this stamina. Before you give me, I offer to you. Before you sell you goithia bere yao he kugwa gwakwa. Bere yao goithie we. Bere yao nine. Bere yo tume haiciorire na negativity. Nigetha tuko kwa wothe maiciria makoma kires with the light ane ya kire itanona kana mentality ane ke itanona. Then I think you should be down before. Now forgiving, as we said, forgiving yourself. Kwirekera. Kuyeda. Kuyeda ntombe totaliria fiu. Na dukagiona mundu ati ni wendete witake. Gukira rucini reke ndiki hau nigetha njoke kwirekera. Gukira rucini tuthie break kidogo. Gukira rucini wa matumbe mere okoroge ugo mukoroko kori uringe. Kandi matini makiuga na murei weria.
where at no what the event tika ndineza makiuga ati beti akagere tadhani sigana it's about your life na ngora Pastor Mwangi Zakayo aigwe mena Mary Lincoln Mary Lincoln mwana wa kuria sawa Mwangi Zakayo need a lot of assistance and coaching Pastor todo mwana wako Mary Lincoln ni sawa Mwangi Zakayo you should eat that's Susan Sam actually man need assistance na Esther wa Daras no sure ndio nini na radhi wega Francis Varanet niwe the issue Karwa diaspora ni akuthiti muru wanyina na madhikono ma Tuesday pole sana Karo pole sana tunakupenda we appreciate you na pole sana kwako na jamii yako pole we are praying for you now kidu kiu gwitwo kwenda wende we nigetha hota kwenda ari angi we appreciate if you cannot forgive yourself you cannot forgive any other niguo mahiti maria manene mehitio ti maria weheirio na maguoro tagandu maria wehitiirie we ni ndo acho iria wana make we mwene yes iria wana uga igagutonyia thina-ini na no wana uga igakoima opportunity na ngori maundu mane relative kwa yes na no iriga inio weko ndogire no andiko kwari munyaka weko ndogire yes na murango iherero mwathani uthare muoyo wake tumoro moino wa iminiro mwathani honokie muoyo wake kore andu batonyire moro moino uriku wagire yes ugitonya moro mwa iminiro kogyo kiuga no ukihingirira opportunity miss opportunity kogu mahitia mare manene moneku newe so you should first of all forgive yourself for the decisions you made in life. Yeah. Once you forgive yourself, you are able to forgive others. Kumau, you start accepting yourself. Rekete cokereria hau. Tunarudi. Nigetha mundu agena mweke wa kwihimbiria na makoro makiandika #forgiving yourself. Wabye kuga #ndeyohera iyo niyo #ito tuko muthi hug yourself ucoke wire wite na ritwa riaku jeri wa ujuge nie jeri wa uji I forgive myself ona no uge Bwana Yesu nie jeri wa uji na kuja koko kama nakimbia toa jina langu futa jina langu Imudu etongorie katika obira tomba we tongorie we na kujisamehe ni dehe ni maundu maigiona kashifa nyingi ni nie ubina bere gwenda tutiriherere niguo na tugutirihana riri ona thaici hari kindu kimwe ingienda kuga bururi witu kana the yothe economy ni nguo niguo kogo expectations iria muciare expectaga he mwana iria muhunjira expectaga haria sirika iria mwendo ara expectaga kuri other partner ni hingo njega ya kumenya ati you should drop them na ngwire undu umwe beti akoni kuda gutura wega guku thi eheria any expectation ndukahingo ni mundu ni mumatanya leo ni ndi mundu ndanyaga tamenya ni na ndajiririe kindu kihindi ya covid when I noticed wendeto ni kiri korago nakio once you start ni wigwire mundu agirio ni nyamu ri ni news no ithu tuturago turi ya buri ng'ombe tututua family cia ni kwiriirwo ni munyamu ucio family cia ngoko human being kana mundu ni muyendi muno we uri nyamu icio no mwanyu agirio okugwa ginya press conference thirikari ni arekereria nyamu no mundu ucio ario nyamu ni iraria mundu nyamu ni ciaria mundu tondu mundu etikitie kureherwo riria hindi ya covid yakinyire ri ngirani lesson could drop in expectation tondu nire kinya andu agituramena twamenana tondu wa kiria ngutanyaga ni ngutanyaga ni guka tutinde nawe ni ukundwara kuna ni ukwa company hana ni ukakundra ndi murwaru ni ukujikirona ni ukuhe ngari yakwa ina thina ni nguthina yaku riria ndamenyire hau ni tukuhitaniri na mundu ngi drop ona he mutumia ona he mwana I don't expect anything either bad results or good results all are relative kuhituka kigeranio na kugwa na undu umwe tondu kwi muthenya o wa undu ni uri muthenya wagu o hindi o undu ni uri hindi yagu niguo kwende ya kuhika kwende ya guteo kwende ya guciarwo kwende ya guthikwo kwende ya kurira na kwende ya gukena kindu kiria kia bata ni we hindi ra wiho
tiga gutuika wa kwimena ni undu wa andu angi tatiga ngukuhuteri maundu meri tu ona oya kirikaniro giki uthomere Genesis 25:28 tucoke tuhutie kamuhari kangi thini wa Koherethu 8:10 turikie horo uyu tumalize ikitu tinacoka Koherethu ria turacoka na turacoka no ikara hau rio muhohio iyo tukambia na Genesis 20k 25 Koherethu yake natoka kumehutio muthe horo utaragethira andu ingi makimenete biu kwimena for nothing kwimena taru ri ndakuririe kiuria ndiroririe nginya ndo kanitha gukiririria na kwiyuraga ni kikiritu kwiyuraga ni kuritu even the pain nginya withiagira kahinda na gukiririria na gukiriririe ni hondeke tuteithia andu tu orona ithu magitohoera tutikauge ni kumumu na kupenda tucoke to end up in succumbing to depression or that orona ithu tuteithikira right Genesis 25:28 na riri Isaka endete tacoke 27 ni ndo a continue tena ndo asiruraners na igitarizi wa Germany na tuo tuhetu tugikura nake Esau agituika mugi na ugwimi ari mundu wa weru ni mundu warurie mundu wa kugwima ari mundu mugi no guku kihiu mwiri tamatini Janet nake Jakubu agituika mundu muhoreri waturaga o hema-ini na riri Isaka endete Esau ni undu ni ariaga nyama cia igwima riake nake Rebeka akenda Jakubu atiriri tacokera hau twenditire utone horituri na riri Isaka endete Esau ni undu ni ariaga nyama cia igwima riake tondu ni ariaga nyama nyanyita kiugo kiu na handeto yakwa ndiri handu hangi endete Esau niki tondu ni ariaga nyama cia igwima takimenya kuri ndu makwendete ni kira wonaga I'm telling you the day gikaga kirathimo gikaneo Jakubu urorehire kindu muthenya wa kurathimana Jakubu no wari na irio no arathimirwo na Esau akiuria ithe baba nduri kirathimo kingi ona kimwe kimurai ni ithire ciothe atiri kindu kinde na kio riu no we ni gutungata muru wa nyukwa no ngikanoga ungikanoga no gatu icoki otherwise atiri no niwe endete simply to niwe muheaga irio kuri arumetha ici mandika message I love you to ni uri hagira mundu rent ni muthomithagiria ciana ni umwakagira kana ni umwakeire the day nikirionaga wenda kumenya stop supplying wiki igiri witwo nugu mai matheru muthige na urumo kinya irumi ingeici tani thogithi witwo thogithi dogo duka cia kandara na thutha uthuri iyo ndu ta icio je yani irumi ingi ndi ukamenya tiwi urari mwende is what you give na kaendu makamenya ri angikoro covid yo kana matina menya nginya muciari uyu ni muciari nendete muriu nikira henaga nikiona nginya ciari magitugayania okorecia na ithano nendete igiri atatu tita ake na ara matari kindu na gwitwo family gathering matietagwo wendeirwo kirio ri I'm telling you bet wendeirwo either ore ohana ukoro rigo wendeirwo shape urohinja ugo igana njeri wa boy ni ndire ndirehera wa boy nginya thondekwo uigane njeri na kana nginya ke njeri njeirwo that slenderness arohana tawe no koro ni nyendeirwo kiharakiro hite kimere njwiri kana hi ngari ndirathi nayo kana hi what I provide ona thuritani au kaga accident ya kare ngomaguru mukakahika I have a friend of mine mukaratha kirwo na haha njireno gucenjanio ta ndama just because the man has gone down ni arora na thina mtu alikuwa amezoea Range Rover magari makubwa maisha hali ya juu thaici murimu nduri thoni murimu nduri tha murimu nduri integrity hau niho mundu amenyagira uroya mundu wa form 4 ukamuthomithia kari university ni ura mwendete akona wira nawe ukona wafuto kana wathie ira itako ngoro de handshake kana thirikari na uga ni yachuja agakora you are not of my family na no wathomithia mundu status ni kwenda kindu kigoro na ro mete thomithia mutumia ati nikata yeni omu add value na kejuge ndi na thina no guo kuhota ni yeke oguo no ni tukona na taumira munanda tukiuma twagwa munanda ri haria citunganaga ini are mai tutungane hau
Tony ni joy no. Na toru. Toru no. Reke njuge. Reke nyokwenda mutumia waku ambabatire. Abatia tu. Value. Wewe na PhD, akinyire form 4. At least akigeka diploma. Reke na PhD. Akora wina D. No reke gwire. Muhaishie Ngai. Ngai aguteithie tu. No tega marauga kwanza. Hakuna shida. Au ndike kunyita baba. That is it. No ndugakorwo na we mutumia ri kiu nikyo we umwendeire. Okay. Etiguo. My argument is there. Thutha wa gwikoma ya mothe we mutumia ri. What riria mundu uyu acoka the where are you? Status quo ni cia cenjia. Riu gakiona. Urauga ati nie ngionete mundu andikite PA. Muheshimiwa. PA waku githiro no gikinga karugama. Nya weakness cia kucia ciake wathia kubinga na kaingira. Bugiare we. You are on PA. Akaba posta haha. Na no woya kaitu gicagi wa tureini wa muthomithia wa muoya wa muhawabici wa muthomithia computer. Na niyo gakubinga. I have seen mundu agithomithia muhiki ugu turari agathomithia muhiki. Gocoka tuika kambuni yo mari na kamwandikithia. Mwandikithia nginya wira kuu. Gocoka tuika na kurenda no promotion. Okay. Muhiki ageka course short course ya kana certificate agatuika boss wa murume. Na gacoka kamuvuta. Ahoro coka thira. Okay. Na giki aigo guo. Nini nyonete mutumia ajaji akirehero muthuri we. Anyititwo tukwe muriu akara hamwe na andu ari angi. Akamuha otasi angi. Wewe mutumia kwe hari agende koguo. Na wewe kirito yata betini oratu cira kuria. Ukaiguga meri tandatu aka giri anga ikoire ithatu kana gutuguta kwa cibu muthenya omwe. Ukaigua gathia tindo gituguta kwa cibu. Ucio ko inukio mukora nyumba. Na ni tuingira nyumba agiroga mana mutwe 3 hours. Agiroga mana mutwe mathanyu kwa Nikito kutoka chuo ya mugima. Asabe arume ngai warume tuigwire twani ruo tutithikiriirio muno tondu imagine ile funzo kwako na kwa wengine walio na tabia kama yako. Na imagine mura ni tokana muthiri waku wewe giteini kia jaji nake ebao-ini aga 16,000 kana gutuguta wasibu farode magatonyo na nginya kingira kamuroka ne kweli tenyira rubini kweli kane ngome ina ne ngoma ikaire haria ina ne ngoma ya haria kana mutumia ina ne ngoma kane nyina jeri Kukia 6 kwenda bedera wa kukupia mukara kereyo bedera ikoroka mukara vugoce mainuke tungitongana nawe aingira na ningure ruling chapter 2 of 4 cia guku as read with constitution na penal code cia guku gwakwa rugama na mutwe 3 hours wa kome Betima ndo baige. Wewe umererie. Baige. Todo. Wewe ndairo kiro haya na gatu. Okay. Anyway. It's okay. It's okay. Relative. Amwendete tondu wa irio murugage muthenya uri irio igathira z darana mutumia muthaka tawe akihia. I know a lady in particular waheire nisani matatu nisani no injini korwo ha jikariro ona igenda gwikiro mai mura umegete kiko kirio kiu kia ndereba giki ikiuma mwaki hau mai mau maruga nawe egite gia thutha immediately from ndereba handu mundu hinya gutuma rungi ikara hau niho mai mamuhurire akihia uthui wothe. That's the end. Akima thibitari ginya murume ginya nyina wa murume makigo ko gutigikara jongiteo no horocio githira. I have a friend of mine ahorigo banana ni mitwa kiinuka kiuno ihenderere na kiuno rire na kiuno rire kuma thibitari kwa mieri kenda gikori construction na gicoka no agitika deformed. Whoever was dating him never went back there. Tubikiri arona kani giathira
Kugo kuroreciria wi mwende ndirakwira uguo in the full glare of the camera ni maheni uongo mtupu nikire urutaga hata kwenye church stop giving and you see the love kawa kiuga mawandireire akire guo ni ukiroga guo ma stop giving and you see the love ona mwarera ni muheo irio rira irio igathira hutapata watu hapo asha mwathani atika kuheana irio ndonire mundu ringi hau hii ilikwisha hivyo. It is not you, nobody loves you. Kai gari yako rega kuingirwo niki imezeka na no irari hau mwaka ungi athi no aria ni agithura hii ni aruiro lakini imetwanga imechapa kwaje no mugo imechapa tunataka nganya so it's what you give. The end of the day kogo abia kwehewe ajia kwenda we before you are betrayed abia kwigwira the way bere ya wabo mutharafaini bere yo shonorwo bere yo uragwo ngoro koro ni wende muheshimiu eraga ndora iraini mere iri goko tari bia utire vote na makarora hara ikyo bia hara ya no besa I've seen it ginyo karika ko guide mudu ekite ko bini mwaka mugima uyu arokire iyo era ndo line hapa mere mudu no jemo we na wetu rago kumathiko-ini mwezi mwena era tusapotete na ngari ona no mwe JJ ni nda gutongoria huko ni hora henire muthanga sigora tu mithanga yo kukaga cia muicho yo kono ora hokaga kwa mundu takinya kuginya mathiko ne bia cokanagiriria sharp line to ni kirora heana neno niguo thi hana riu bururi ni muharu thi ni haru present ne kurumwa arumwo ni mumeneku tondu kira kirenda gweke it's not what you have Ringo thene turaumire mwana ucio. Kaka ni wa maheni. Atuwireire. Riu ni turaumire kou, riu ninge tu mwana uyu ungi. Tumeruka boda. Ejuzi ntukeyumeria. Tumeruka boda. Geu. Ino ni othe. Nikuruka boda every time. Riu ningime mwana uyu ungi. Why? Tondu kirio kwendu wa ume ona ng'ombe ingikamwe ageiria age guciara mayetagiro muthinji mutire na value nayo ng'ombe rari njaga ehiukie tu ai eyo ni areo it's true areo nyama ni athinjo ngagekiuga atiriri ni ngugathiriria gukena na kwiitikira wona tocoka ha Saturday tutasukuma hii kitu no utanathie niguo ndaga uthomera kohere inyanya muhari wa 10 tu tukirikia haria hangi twatigirie Sunday hau kianda ne tugoka ohuti 10 tu koherethu inyanya 10 ninge ngiona andu aria aganu magithikwo te magikwo atia ninge ngiona andu aria aganu magithikwo ni uria mari aganu ngiona magithikwo aganu magithikwo na magikinya mbirira-ini riu ri nigetha tige kugithini ni maundu ng'ania kaka kana ng'ania areka kana ni mwaganu kana ni muthingu maundu mane relative keyword ni wende kiona ari aganu magithikwo na makikinya mbirira-ini ngicoka ngikatia onao aria mekete maundu mega ona aria kabio maheanaga irio mahothaga mihothi ya Save Life marutaga indo ciao makite makanitha mithingi ya mathukuru andu aciega matithige cina cia ndigwa ona ori ngiona makiuma handu haria hatheru nao makiriganira itura-ini batira kagora bururi ukwenda gukaririkana kwari mundu eto JJ kana kauga niega na meka maundu mega no makiriganira kwi muthenya bururi uyu utakaririkana mundu wetagwo JJ Gitahi I'll be forgotten na gitigi kinjikarire kihana kire kirirwo ni kuiwa ng'ang'a tigitiki guikaragira ni aingi maikaragira jogu miuria cia mutito cia marima urie mithige na nyamu cia thi I'm telling you I'll be forgotten today ndutite wira miaka 18 media-ini rikariria rinjui rikirie guthira aya maroka ni aboenya matikamenya ngitugaga ona aini igwetera garecho jerira ondokeni mwende kitu ingine rikaria kugura atinye atigo kakihana atiako wigo rumukinyithani you know these guys do not attend your wedding they do not attend rikaria rokari Arvin now they do not attend your wedding in heaven they will not be there so hiki no wake
ethu ndungu wa gwika tene generation ndireka ndikagura nyimbo ciao marenda icio cia guikia nginya maundu tari gucompang wintom bemba ike it's true yeah likwe hede ona nyamu ici ceva na kiure igathikiririo ni macocoro riu are maratuga theci me macoci aya gibatika menya giturauga ona tigo uguo ikino mangigakona makaigua time will come for us to be kwehera wira-ini time will dictate korwo tari kuo and time will also dictate korwo tari muoyo-ini uyu na ni ukariganira ndiraga Monica the best thing anyone can do no koga kunyikwika mutho wa uru you deny mutho wa irio kiria kuria thondeka nyama we uda nigetha naguo muthwa ukagia na thiguku nigetha wiranage ikuruka babatai onaguo undu ucio no wato ona ndugakirie hau tandu aciaganu ngiona magithikwo na aria kangiona makiriganira riu maundu mau mothe bure kabisa uyu ngikuruka hau niho tukanjia niho twambirie hindu ingi tutiambitie rugongo ni hau gite ngikigathiriria gukena andu ni arikirie kwirondora magana kuria na kunyua na guikara utari uru na mundu ndiona twaramisi guika ikuruka ni kuri undu umwe watu wikagwo guku thi tathie nginya 14 ni kuri undu umwe watu wikagwo guku thi naguo ni uyu ati ni kuri andu athingu makoragwo ni maundu ta maria makoraga andu aganu simple o maria makoraga andu aria athingu ningi ni kuri andu aganu makoragwo ni maundu ta maria makoraga andu aria athingu ndu wathi thibitari kuona mundu muhonoku ukona arigicini andu marauga ngai reba bo ugacoka ungi wi mwana uria getie gathigara na rio wodi jerigite he mundu murata wakwa iriga ukoma thibitari kahinda hindi yo ya covid agacoka akabangana muratawe akarehagirwo njohi nduru magetha umufira wa maithikiri ina wari runguru ore wa gitanda ge thibitari ri mufira ukagerio hau faifo igoke kahitho piro-ini manasi mauma agatonyeria ho ruo ngage kahora hemura aroga na ndena kavalve etagwo wari canon return valve koguo so morakanu ndingiuma ni gucaka arikia gacoki thutha piro ndagitari matingimenya toru moka meheragio gikatinika magakirora yonde cia iria maroraga heart rate whatever akandika kone dawa kongerera no ni marona murwaru uyu no kuoga mwena uria ni koriba bo na ha mundu ronga kindu yarogo wacoka karoria uria ukoyagirwo ni athonga uyu ni acoka muta kwira andu keinde mwire wodio ndirarira nguire ndo wagu this is normal na rĩrĩa ndamenyire maũndũ maya ngĩkĩra life frigia sina stress I know one day I'll be forgotten kabisa you will be forgotten it's true uria murugami meko awayu ni meko forgotten Queen Jane eko D Matthew forgotten na matiri space guku thi anymore tigara mundu akomete kira kuhitukira hamurugami ngiona kaburi ni gathaka ona ndungirotikiti forgotten mwega waina gake goco ogina gadaci makeikuira izwo ni gikuo to gikuo gitiwe nu now ngiona ndu cio onaguo no watuhu dina mbere hanini ningi ni kuri andu aria aganu makoragwo ni maundu ta maria makoragwo andu ya thingu na ngikiuga ati undu ucio naguo no watuhu ngicoka ngigathiriria gikeno oguo tu ngicoka ngigathiriria gikeno ni undu hatiri undu ungi mwega mundu angika guku thi kwaraga riuwa uhitukanite na kuria na kunywa ona gwikenia ngoro yake naguo undu ucio ature arumaniririe naguo metungumaniririe-ini yake matuko mothe ma muoyo wake maria hetwo ni Ngai guku thi kwaraga riuwa I'm telling you kiria kiega no kuria na kunywa na gukena matuko maria hetwo ni Ngai thino yaraga riuwa ria nyua kana wende
wihumbe kire wendaga ikara maisha mega tiga otho na andu tiga controversy tiga kuruma andu tiga gukirira uria mundu areka uri magana itinga uri magana moko guothe no gukagethwo uri magana thumu uri magana mai ma ng'ombe uri magana bataraitha nduka othe ni arimi at the end of the day ne gucokio tiri-ini tiri utuike tiri wahuruka uhoro no theri wa hingo ciothe umutheragie ni uri horo cio ndwagithira uguo so number 1 is you na tuoka Saturday nitugakwira ringi number 1 is you we'll teach you how to learn to forgive yourself na nitugakufundithia how to understand your emotions na nitugakufundithia how even to control the self hatred iria andu aingi makoragwo nayo niguo andu aria arwaru angi no memene ni murimu uria naguo especially gikinya wa guthambio na ni njui tatu turaria kwena arwaru wa guthambio na gucenjio nguo na ndikana beti wana korwo hau I was a victim one day. Ndathivitari wa Aga Khan. Okay. And undu iteriraga no ukorwo maisha-ini makwa. I found myself gitindikwo na gati ngatoro kibafu kiari kinene uguo. Na ngathambio ni iritu mari hau. Na thambio ikaire thi. Ugacoka ugacokio. So those time comes. Murimu nduri integrity. Yeah. Murimu nduri thoni. Na murimu ni kindu kiuru. Indo igiri ngumyarara muno. Kurwara na gukura. Those two things. Itiri hadafu hazina adabu na itiri integrity na kindu gia gatatu thina ona thina nduri hakiri nduri hadafu nduri heshima hauna heshima at all so kindu kiria kiega ni giki wina kirema mwiri witikire wina wonje fulani accept yourself wina ndwari fulani ya gukorire accept yourself love even your worst qualities that you have Negetha ndugathimberera ine na maku just mohuthu maku we'll come back there tutarudi tu ni wari githungu kingi muno no watutwara wega vivyo no mundu etagwo John Kemerire aruga ati Mansaimo akugete ni aragwetha umwambie ulipeleka wapi gari yako hama Mansaimo ehe na washira kana watu ekuria Boston USA ona Kenya kugeithia muno ithwi twi team kugathiriria gukena reke njuge horo Mansaimo korwo getha ngari yo hama no nyende munene wa DCI anyite report iyo in case ngari yo ngigia no ndu tondikire kundu ethiete we ni umionaga in case ngithie ndu ni Mansaimo ramietha riu ri Reverend Maina wa OTC ndagikugeithia muno thank you my Reverend Maina undu wa mbere no gukena kwiyenda one number 1 treat yourself love yourself my man and forgive yourself my man ni moke no ririkane kuhindio kariganira itura-ini akowe mundu mwega akuhindio gathikwo akowe mwaganu those things will come na ndo uregwa mwega rariganira niki tondu itha ni athinire ni arwarire ni akigire ni aringirwo dementia na nyitirwo ni Alzheimer na wakuruto nyumba gicokagio you'll be forgotten tumatura-ini that's a sad one it's a sad one that's my part that's my shot thank you good night thank you ntocokia ngatho mothe ni gutuhe time njega ukorwo tukiariria andu aku o hingo ni tukwiraga thengio ni gutuhe mihumu na gutuhe ugima wa mwiri na gutuhe energy nigetha tuhote kwariria andu matuko matana kinya maria mauru maria nginya mwiri wa mundu murituhagira we mwene tuge ni wega ni tondu wa tha icio tuge ni wega no ndondora matuthikiriri tukwa muthi kwikoro kwina ngoro nyinamu miarahure kwikoro he mundu uinamirio kioneki kiarahure akoro he mundu tengurirwo nyungu yake muteithie gucoka ringi akoro mundu mutengerie muhundure akoro he mundu twirirwo hatari kihoto mutwire ari we na wendo akoro he mundu kinyite kwimena na gakinya njirere ya mutharafa itikira muthamaki kumwikira hinya waku areme njira ya matiganiro mahe direction areme in confusion na dilemma mahe instructions no monererie njira arema to mego ikate ya ungi ngai witu mateithie one hinda riri kwikuritu ori ringi kuria na kunywa oye mumbi wanda wagire ndani ya irio na irio ni cianda no cio thokacini na muthenya umwe igitikire kurathima kire giothe tureka tikira kurathima economy itu tikira kurathima bururi witu tuhe mbura no tuhe irio turathimire no tuhere uge atongoria itu nigetha ngai witu tuhote guthina njira gukugocithia ririkana kanitha waku mutheru ririkana ndungata ciaku ririkana ruthe magwitaga ririkana andu othe aria mariragira ritwa riaku ririkana atumia na athuri ona micini na bara irikoragwo kuo ngai witu nigetha rehe direction tukwo muthe tukugathiriria gukena kuria kumeraga nawe aria matene na thayo waku ni tumaga gukenwo Kristo rire watuire kwambata we rire aruto moge na thayo
ndiraumiriria ruto amwe ambirira-ini wamerire muroge na thayo ona rira twamaragire gwitikia wamerire maroge na thayo kiu nikyo watutigeire thayo uria utagemyeka ni mundu uria utarie thayo uria utendagio ni mundu thayo uria utakihenwo ni mundu thayo uria ukirite in human understanding thayo ucio niguo tukuhoya tuhe nigetha thayo ucio replace kiria tutari thayo ucio replace kiria tutari gia kuria na gia kunyua thayo ucio replace kiria tukienda kuhumba na tuti afford thayo ucio replace kuria tukienda gukinyira tutingihota thayo ucio replace qualifications iria tukienda na tutire nacio thayo ucio urotwika igai ritu na ria andu aku utukwa umuthi uguo niguo ndahoya kuria aria mari kunene mari gukuhi kuria aria mewira na aria metoro thayo waku urogia nao aria mekaga uru na aria mekaga wega ndahoya thayo waku kurio aria me thibitari na aria me njera ndahoya thayo waku kurio aria mena machine aria matari ndaria thayo aria mena ciana na aria matari ndaria thayo aria mena thuri na aria matari ndauga thayo aria mena atumia na aria matari ndauga thayo thayo waku maundu-ini mari mothe thayo uronekana mahinda maria tuguturania turi andu aria mendaga mundu nundu wa kiria ari nakio aria mendaga mundu no nundu wa kiria heanaga na riria giathira agacoka gutiga kwendwo aria mendaga mundu tondu ari na hinya na riria hinya wathira gatiga gucoka kwendwo aria matiganagiria nginya aciari ao hindi ria makura aria mandiko makumugite kugwatwo ni kiruminiro kanyana na muciari riria agakura ona ciothe ngai witu ndahoya aciari othe mararira ni undu wa guciara kwao kuria gutamagunire gukiyura mirirwa uromahe thayo uromahundurira kira kingituma kugie na thayo na tondu thayo nduri wikiri na ndukaga we wikithe witu thayo waheathiaga wi ngwataniro na kiria kiurehaga kuri magega na thayo ni kuhuna kuri magega na thayo to me smart kuri magega na thayo tondu mebia kira kirehagira mundu thayo muhekio nigetha thayo ucio uke riri hoya ria kwa utukwa muthi turathimaniriye hamwe tukiinuka gitira andu aku njira-ini ciothe meguthi na ngari aria merera-ini aria me maguru aria me aria andu akuothe mari na haria megukorwo aria mari toro na aria megukorwo wira reke thayo waku ukorwo hamwe nao ona rira twarutithia wira nao haha Betty and the team kirathimo giaku ngai witu kirikira hamwe na ithui ndahoya uguo riu na tene ni undu wa ritwa riaku ngai ithe witu na muriu ona roho mutheru amen amen and amen asante sana ni undu wa guturuta wega utuko wa umuthi na tuthie turaheana namba yaku ya thimu na no wega njuge pole sana kwi team YouTube aria matumukagira on YouTube aigeo makoragwo nja wa bururi ndinagia na mweke wa guthoma ndumiriri one mwe yanyu ni ngoya thinjo muno namba ya thimu Bishop nyukundirikania ni 07 22 no ora tuheana ile tuheanaga ile ya mtandao 0065 9554 0700 65 95 54 0700 65 95 54 any inquiry kana kiuria o giothe no wandike thini wa WhatsApp kana wandike message na ningi ukenda kuruta muhothi waku kana any gift offering na bano iyo M-Pesa yumaga James Maina mundu etagwo kirimo wa thuguno kuma Kariobangi shabiki munene muno witu kirimo wa thuguno nega kuhoro wa thuguno Saturday sawa de gari ukadirikania mathina ma thuguno nega gutariria dake Alan Digwitha arugamiri andu ria othe me USA na UK wonderful Alan Digwitha no mundu ranjiri ni akenaga muno niwe ni athomete maundu maingi kumana na urutani waku ni mutumia tumwitaga ha excellency etagwo Dama wa Dama mobile spares ati ni akenaga muno ni urutani waku akenekaga atia itori gugikena ku ni ekora ndeithia naki okay ekagatia inde ndomuhe namba riu andu tacio nio manduria na thina na ni magana ni makiri tukenaga muno una ni turathimaga biu soon they will forget me soon they will forget me turamuria kirito ki no magathikiriria mundu ngina marumiriri ongi kwa hivyo this is hiyo mambo tu ni ya kuni excite na mimi ekagatia na namba neyo ni 0700 65 hata mimi usinipeke 54 leo horo wa keki ni ndimuhituku hau Alan Digwitha ini Dama wa Dama mobile bwana kuria Liz wa Germany leo kujira ati tukenaga muno niwe Germany ndire mwana ini mo I'm not a teenager tigenene tondu nikenaga I'm not a teenager we thondeka
0700 65 95 54 on a Phyllis Geveji. My good friend. You know there was a time where ni tukwendete undu ucio atuka munene. Muthuri kweri ire. Uri cia rafeto maita maigana I love you. Ate uri cia njiri tugumaita maigana. Taru mundu uri ari Dr. Kamau aranetira. I have learned a lot today. After you have learned? After so daktari tondu nwara na thikuzi na kambuni yako thondeka irio cia ngui ni ndirokanira na ngui na irio after that agacoka kauga atiriri maisha no maya so what ndiuje ate Jerry wa uji after goturate bishop no nginyanga miracles then betu weka show haha from Monday to Friday ego betu no turathima muno uratumire jeje mind na we ndugike ora wagire gwika Betty is not a small girl we have to get a pretty joy tunamtis kama toy you are not a pretty joy ona this pretty joy ndo nimemutumia ukono katwa kukutis kama toy adota ashiro magrechege na akoragwo tunde every Saturday ginya hadasa Esther wa Dallas tano no igwa muruta Monica araka akuge ati ni uramugurira raji na ni uthikagiriria show yaku o muthenya egokinyukia kiroho why do you want to bet you united raji ya Monica hado ni wewe uragura kwa I have never had that No, but you know what I have never seen that. You know one thing. You never tell these people. We are no longer babies. But you are excited. Ina totiria tengeria tutorio ni rohi. Hapana my friend. Wewe wacha kuniambia ati agadamu wa mobile si. Wewe dama tutajuana kwa mpesa. Pana tuniokena gyomo morutani. Hai. Yaba kuna tutabitia barabara my friend. Weke nano kiria kwa ndu ndureka namdai pole pole hii maneno ni kujipanga dama wa mobile siku pole pole tu agora ndu ndureka keno kirite furahi silently without saying na joku banana aturete indikite na Grace James na Grace James na jabeno ege itago jawa green spot America ule tuteithĩtie so what jao after that wajohie Minnesota yes ni ndakomereria watuikania city ithatu na kirori tukumireirie arafu Ewa ni honaga le mundu ucokaga kura ugakua tari memero na ara waragiria makenaga ta Monica Wanjiru please to do amwagi wadu ati bishop seriously tina vile mi ukurushia mado waki nani huyo Jerry wa uji anakurushia mado au niambia hivi iyo ujaniambia kengwire ginya pesh emitambo-ini after wake na pesh then ure finally no ngariganira I'll be forgotten it's only now I'll be forgotten na itishiro igaikariro ni andu angi na gweci radio ni ongambiririe nayo Saturday kete ndigetha tugukenya imagine ginya shirika kwa ati tunakupenda bishop so what ino ya ndwara mathikagiriria the ino magiki ha one bob I'm telling you only single I'm telling na mundo dana tethie miaka 30 na kindu but what to enjoy tu na rocio wage ga scandal ni wambere guikia mahiga I'm telling you maigiraga mokaga inbox gukumiriria no hara hange mauma irumini so mimi nimezoea please dikwenda kurakara ni I've never seen that ati Jerry ukurushia mado nguga tacia mani weto waderi to gora dikwenda kurakara ni gamini dikwenda kurakara gami gutire kete tangi Jerry ya Jerry ujaniambia hakuna kitu kama hiyo ginya Jacqueline ni jambi arauga nima after wauga nima Phyllis wa irimu Margaret Maina na bane 0700 65 95 54 yes 0700659554 ati thank you muno ni ciugo ciaku cia umuthi no hanokie maisha makwa imena and then that is a question oh my god ona kono thibitari githati kima kabiro
I'm telling you. Ona kaparasita pakati kima kona 10 bob. Nitaki kuhonokia we. Then in return wekatia. Yeah. Anyway, we do this on a lighter note. We do it to serve. We do it we have no expectations. It's true. And let me tell you, ona we gwenda kumani no muthi ngoro yaku iture inoru eheria ciirigiriro tondu waikara nacio na uri mena mundu na uri ritohirwo ni mundu nende meno tungata ona no tukure beti ni tugoka taru ngure beti ni gwendete muno ni ngoko kuna thuri we gucire to tugoka na makari ri tukatiga ngiri magana maya ucuke kure tutuma ginya shopping ni twakena kumenya gwa kumwaru wa baba na mataka ya moke uturwo muno kwaje watara ngari icio ciuma cigana utire kindu giatigo mune igwa auru ni ndire ndaga kuma hedi ya covid I used to have grudges na kukanto handira na andu ngikora nini expectaga too much tuna ndachumene ndaigana moka thaa 10 magoka ndi murakaru nge withdraw. Now I don't expect anything otiga kuma kwi Ngai no na akiaga kuhe I will wait. Now, one of the principles behind the secret of my survival. Okay. I don't expect. To do I expectations, ni okugia na remits. Ati ngania teru igita ngania ri kurigana na uria ehumbaga na ikiraga cio ni 10 ikigomo ndiramuhe kibau shirwa GP. Totera mundu na igongona witaragira okona. Ngania tadu jitite deputy president hau ndiraona milioni 2 igitana bemwe ni 4 agacoka katubana na 5 na ndanoka tata uta hindire okite kore priesthood ati akirihana rumuno riu ndo riu hau hari ha kanitha ndageririe tora tukwaria nao hau abici ngiona marenda tuthi direct kanitha riu kwaja ri ibuku ria guest masainire makiuma riu gutiri undu othe ni kongoni ni hau ciamani hau ciari ndi hau ana ndo ni fair ma na kwanirira nginya ni cigana na matiwe kwamurania andu anga matiui ni na mundu ndamburita wa kirumba okay wakiru bere gito ukahwa kauga isi igithe ndware hona kejera nyita kamurigo akanira ga kangi ni kona amarega gwiko guo niki ruga kanitha gaka nicio na cia mucio eto hau ni cia mani na thuri ikaga the same day utire kindu gatia thire wega irundiwo ni ndemeta ringi no riu makamba gutonya wabici marigera kuri na kamera upenere riu athuri tutana tonya nyumba ya baba ri kei murigo cio cuke murigo cio ni uthie thi murigo ni haruruke kiturihirie thiru taturaga tena DPR jira ni ariuka oka riu no hau nituriganagĩra muno and finally you'll be forgotten andara wana tungata wana hithani mohiki wana rathimira ciana wana fatithia they will always forget you and that will be the end of it. Ena mutumia wetagwo Waitherero kana mama Kenothia akoragwo kuria nja wa bururi Waitherero mama Kenothia arauga atia akoragwo bururi wake ucio we mwenyewe nende kunya tu maundu twake tukawe tuhoreire wonderful. Hena mundu witwa Wairimu Karo indi coach ni manager wa coach ya Kenya team taekwondo team me bururi uretwo die ngoretwo baijake naraje the greatest show nara tuthikiririe na kou uyu ni mwara majitaga the goat akagwa greatest program stay blessed good night. Thank you Karo no taekwondo na mwalimu wa taekwondo great ray makarikana namba 0700659554 Karo ni adoraga ginya no curu kijagi kyo curu mutukanie indo nyingi ginya ona jeri no guo jeri de ginya tigo koi Botugenda kedo tukareka igone kia mukareke jise maidori jeri bau wasiesi no menyende wasiesi Leure ni ndakena thank you mwagu andu na Ngai amurathime na cia giothe nimeshukuru sana thank you Karo thank you very much Maina nimeona message yako asante may God bless you all mwathani amumenyerere ikarai na thayo eheria expectations hari andu ndukaritegerwo ni mutumia kana muthuri kana mwana kana murata tondu rikindu kwirigireire na ni ugakenera kinene kana kinini kira gigoko tetetie no ta demandete gitari expectation surprise will always be good mwathani ro murathima na mugitire muikare wega mabururi maria mwija aria mukenya mwathani amurathime arathime ra moko manyu mwitekerwo ni indo
na indo cianyu cia mwana imumenye itikamuhituke to ni kumumenya mwathani amurathime. Have a good night. Thank you. Asante. Thank you so much, Bishop. Ona yogie na Sunday ndathime na wiki njega.